Musaisia ni kwate we musio bani Mutongo TV ngwatini ya mukamba nyeneta wa Steven Mwema kalibu ndeni wa kilungu cha wasya wa muimi ni kilungu kila kende na kumanisia mautuika ondhe alama wa kutethesia kwithia uimi waku ni waila ni wakwata mbesa ni wakwata leu na Kenya itu na ndhiondhe ni ende ya nambe muthenya ni wa mundi ni bandu beta wa tala sengani na ende tuinene abala sindu sionthe ila tuisa ila tuona maembe mababai makolovia sindu sionthe na manana timu wala siambea na siambea kibuyoni nundu wa leo get right kana wa leo kwata zindu sina sakuma baki buyoni kuwa yolo siesa ko kanesa nita wa Steven Mwema kalibu tunanenesie maundu ma nasari we museo sila kalibu yenge asante no thito witutethia muno na kutubingwa akili na kutumanithia sindu siki bathukanio ila sio twaisia wimi wa mukamba nambe nigo umundi nenda tunene nasari na before natulike ndino wa details ya nasari ni chao chozi kumeye wa make choice ya nasari pandu ba ku ya mundani wa mwane ba siambia Mutongo mwidukesha wa Mutongo TV nisiliali mwana museo twimbo imwe ikenda nisungie bwana Mwema mukulolo kwendo mana ni mungwesa ni mubeana nengi kendo kiumana sia nonga yu ukutongo ya sandini ya mondo amwe nondo otondo twasia ila tu skulu kila mondo mwe apangete so tu ko pilot kananda kitali lakini no tusoma na tu ile tu ka lakini tu ka kana ni twasia wethyanga ino wako lichapando ngai napata munona agriculture na kwithwa niona asomeye ni nona na ile tembo ni twa mauma lakini ngai ambombania neza kwithia nina ile takwimba dinanga aimi miti na dimananga mitela mailita kumwe maipanda okay bina woimi ni twasia kana kendo chono lomba kakyambie bandu no kaambisha kendo bandu no inenge lalangi bambe mayendesha withia no useo so pe sindu pe kendo cha inform decision ya pa wenda babe kwambia ndukwenda ba ya mundani wa pesi ndo wa concede ne kenda wasia nyene lumana ba nasari si kwambia kwetwe nasarini na etiwe ni thina waikuo na nenda ni bande mayumeta matisho kacha na mayu matisho kacha nenda ni bande mayu 50 na ninenzia maima 50 na niwe ndio kwata mbeza sia kuiko mayu ndo mayu binda manje ikwata kana Jomo Kenyatta na ina mini ya miaka ele na maima makwa ba na wewe yake beti nikiongoli ai wile bando mayu kawaida iki yako kwa niko mecha lakini wewe anena ni wali na wito wani lazima ndibande mayuasu na onikaleta mwaka wa kele ni obani na wiandu mabiteleto ba mane na masia inde kendo kesila wenda abanda ichao kemba na abandi yeto kamana na wewe ani kulangoni akailio mana teno ni mbitu na ina kuniye mundu mwe Jomo Kenyatta na mwa amukunya kana nutono mande atuvelo yu bandu bo iko amayo no ne se mayu 50 no need pick up ya ukua ndiye zikana mayu 50 no makwike wa pepa bagini ayo na mukunya na mukulia yu no to no mambi atuvelo go kai kia tutangoni no ngona ndiye sawa na mbesa ibina yu ni pasi musioka sia musioka ibina twaina tula simu twaina ya na itwa isa credit muno credit kila cha chance lingi mana ile kwa uwa kunia mundu weitha ukamame mbesa ingi kenda uke na mundu sina mukunia ambiye no kunenga namba simu ibinda yusimu wikuni wa wose kalamu yo no yombania nikenda utabwe kwa nze no tutweka na lawa nangie namba webia dina mbesa sio mukunia no mpaka ngamambe mbesa no kauni na la ndiye woni siwoke ina mukunie anondo mundu we neba sanisi kana ndo no nenga tupelu we nina ndeto nzeo lakini ambiye kila onanga onenga tupelu tu ito no to bitia no ukiengo somethie nikenda ngunenge na ambia niende Jomo Kenyatta mera tu na kosi su ambia na mimi no vundunga ndo nauka kwambia okay kwa ninaendie na nathi nondo ekos ni yebawa na ngai na mbesa kuiba
akitionenga kabuti takani kia kanjo Mokenyatta na ambianilikane na andu alange bawithe ita inaandikiwa mituki ni weze thina la naina we vinda yu na we vya nethi twithi uyo imwe na thukumia alange nonde wa munene lakini we vya na mwathukumia mambo na mama na be mo kubutwa kwa maina bata nakwa nonde mama na wona bokia mundu itabe mundu kubutwa na chesa kumia muthia nata tuyani na matabise na meaka na numita Kenyatta University na twenda kwambia utwiko wa mindo wa mayo na no ni sikana mwe muono mekoso makandiko kuya ko ila mewe machanga mukana wewe ani mambio ndabya kenu twimina mwaka mwene na kele wewe ni sikala kenu na kwana sianundu na mana ndie ti alama yo ndie ya ola madam anenga mayo 5 ningongela tonge nundu nesilio nona longi na kwimko kwa andu angi ko mathina amwe ne theni ya myakele kuyo andu angi memba amayenda na nina ndia mwana wake wakatatu ina wambe ne mutavyo memba mayala ngwenda na muye nenda ngili 3 kuma ma 5 na ende bubu baba seye nasari yakwa yambe ya mayo ita myaka 2 na kumwa munde tina ene naende ywa imambe yo ndabya kila kinge menda okay pe aspect nzio wa etendeni wange wa yakuya kwamba ukwata knowledge na knowledge no ne withe witunenga masomo meki pathukanio ma nasari nikenda ndwise the yumundu la utatona thijo Mokenyatta wa manza sindu sike pathukanio na no withe atona utetheka na ndatwambele bakwa ila ukwambia nasari ni sindu sieba wailite kuhakikisha ni wambo shughulikia before wese kwambia kutamuti wambe chambe ni wimbo we mwene wina wendi wakweka ani we pata na miti basi we pata na miti na we mwende we uyenda wone miti undu tono bandwa na nusi okamba oso utweka osu tilasima wenda Jomo Kenyatta oto ama kwato kumba kwa wandu alame na utweka osu ne kwate almost kila mindo twimbo na andu batu ibapundisi wa osu kila kenge wa mina kwimbo ni wakwata utweka uyambia nasari nwa ile osisi maundu mana kindu chambe kyapata muno ni kiwu na kiwu cha ile temba kiwu kitembesa cha mbesa mbinge nondu no tumia kinge no tumia kiwu kinge na nikela mwenda na nondu akwembwa miti nomba kene wa mindo inengwa kiwu we umete kiwu ba kiwu cha kwa ni cha Ndoboi ni na Ndoboi na no saa kiwu kinge cha cha mbua ukaidani na matangi makuya kwa miti mwembwa itenda kiwu cha Ndoboi nondu akwembwa kio munu ukaidani nicho unenga mitisu kwa ukiu nicho kindu chambe kindu kila kingi cha wailete mbwa nacho ni wailete kwembwa na kitheka utona kila utona kutumia kwa kuya nasari yaku nikenda tulike kwa kitheka hii ikiwu ni kichailete kwithia either kitena mbesa kana kitena mbesa mbingi kitumi cha kwa si unundu kiwu cha kuwa wasisia kiwu kila wimbo yitaji no isaibia emwani cha kuwa kina mbesa mbingi ukaithia miti yaku utumia ta kiwu cha nata kwa muthenya pa dupa aba kila mama tutumia tutumia liter 40,000 wow 40,000 yukwena na mindo yakodo yana tutumia 40,000 lakini nikele kwa chumwa 40,000 kuitangia lita ngilio 10 matangi andama lita ngilio 10 kila mwene na ibinda yemo watu ngivya ila ngivya wow twimwa na abakumi ana makwata mubele kikuma kwacha akafika saa monza akaya baka wiyo agita isaikanya mubele kinundu nuno iye aya kitheka kitheka ni chaile tembwa be patoneka kio bakumi na nzia kwimba bakumi na nzia yemini wezaidi ya sokoni ukaithia no ukwata customer ite wikwasa lakini isu yo timindo tike kwaso kinene nundu wembwa na kindu kisio na walika ndina wini nuwathiania wa nuwathiania wa nundu no nenga andu kindu
kindu kila kisio kila kingi ni chawe geketheka kila kingi ni kitu na weta utwika ni wa bata muno tweweta nasari ya biashara kana withia ugo wimi waku wa biashara na tweweta nasari ila simbwa akolelo kwen nasari tusita roadside nurseries ila ndo makuwa mitema kaya wakubya lelo na ayete landa la meuka okay tweweta nasari ukukona ta biashara anu matwa kwa sindu kwaku na ukethia ni matwa kwa thiania na at the same time wina mavalwa pe mavalwa la wailita kwimba namo okay ni wailita kwimba wisikie ni serikali kwisila HCD kesune yeba Horticultural Cooperation Development HCD labutana mwana ameta HCD asuma siasa cha asuma ka sisi ambe udhewa nasari yaku palawe kumi ambe usiaku kana we tambe we ila we osa ni mbe stena seno wau na maisha kama isisia embani wena kwatania wa no graft kana no kwatania mete yaku maisisia palawe kumya science okay nondo pauni bobe mbabe changamoto ndene amindo ndene anasari na nebo ainge makothete kwithia nema wa kindu esi nikina na kiso twika ticho okay paube mwana changamoto no mbaka wisethia we wa bandu utona ko mundu usu ni wezikena nutoma utoma kukulwa one pe certificate yengi uko ni certificate lengi mbawe ini ya KEPHIS KEPHIS na yo mba yo nenga palwa wa kwembwa sindu cia kuiga twika ni wasebya sindu ziona nwendo twanza ni mama utabia ni mama onenga watho wa ondo twanga sindu ciako na mayoka maisisia ondo usieyete na mainangwa mbe mamba na recommendation ni HCD okay HCD ni yo tamata basi ndo nesi lebu na ndo nie upanga wa mwe wa mutumio suka na wa nasari operator sibu ilona na maini mayo nanga balwa na ine mayo utabia ondo ka twa sindu cia kwena na mbila utwa kana kwana na bala utwa nondo kila mbe mahitaji mayo kwena matenda asi biteje mudangani leli to ko bwana no tu kongi ko no mbaka ukethe ni wakwate ko no certificate isile certificate isile okay ni watu nia importance ya kwetha mundu ena knowledge watu nyondo alikile wabika kwetha tono bingwa nasari na ende sindulo kwetha unidi kwetha wikite na ende legal requirements kana serikali yendata twasiokethe yu nitugukone ni ayuloa miti na sindu sike bathukanyo musesia ni Mutongo TV ngwatani ya mukamba nyeneta wa Steven Mwema twina Sila Mbolu na ni mutaalamu wa maundu nasari nicio twende no nene ya twithuthi umone mukube na nitucioka ingene kilungu cha wasia mwema. Musaizia karibu ingi nthini wa kilungu cha wasia wa mwimi Mutongo TV ngwatani ya mukamba nyeneta wa Steven Mwema na indi netu wanene ya maundu mebata nthini wa kilungu chambe mwimi ulatu nake mutaalamu na watonia undu uimi wake wa nasari wambiye na undu wesilile mawitoni na yuende na kuiva na indi netu azisie silikali kwenda kwitha wina chaune kenda wambiye na indi yunetu kuka tuzisie miti na sindu siki bathukanyo ila sitha nasari na management walito manager na nikenda indi wisethia ona kuna wakwata mbesa na nasari yaku ni yaila karibu nthini wa kilungu cha keli cha wasia wa mwimi yue netwane ni maundu meke pathukanyo nasari ni pala sindu ciambila ni importance mioka na umuhimu wa ku get right kana kukwata nesa pa nasarini tutesitwa thikuya mundani kindu chonde ona sindu ciambila cia tayo zini dao kwisimba asio na pala ciambia na performance kana mwikalile wa mutu waku la wo yo bana itengemea undu watunziwa ila wa munini kana ila wa ndeni ya nasari ila ngwazi uni asiati miti mingi ila twina yo baba ni mila miti tukubivetie na tukumayo makusia ni asia
mitila mingi tunenga aimi twimanenga miti ikuyusia mituki nikenda mambio kwata ilovia na wese kwithia ni yaila kila muti wonthe wimbwane binda ya wakwia na kuima na kwambio cia okay kwa mfano nenda nengenda example avocado ikuya miaka 7 wabanda nikenda yambia kusia makandamia ikuya miaka 13 yambia kusia kiembe kikuya miaka 8 wabanda kisa usia yuasisia uno ibinda ya saya kwete na ni sawa kwete lokeza ivya ciana cia kuwa skulu wetelete ikandamia isa usia nondo akwimba twino tuika wako nine bya ibinda thi ukethia avocado ne asiana miaka 2 makandamia ne asiana miaka 3 wabanda ukeza kwithia no akubibya ibinda ya kwetela kwita kuongela lato kana kuongela value kwa muti usu kitumi kya kwika utwembwa ato yenda weze ibya wanenga muhimi kino tena thikuoya etele kyathi kyambia kusya na ni wambia kwata faida wayo kiu ni kisio muno ni tu kwibia binda ya kusya ni kenda ndu setha ni wetha muhimi no wetha tono tetheka lakini bakwa ila wasia pese ndu sike bathukanio silikale cia ni kenda yo nenga certificate uthu wa nasari yaku no ndo maundu meke bathukanio kunite na wasia no unenge for example mundu akona maundu nai no wanenge muhimi muti na ithi kwithia kilo kwenda ticho kana sindu sike bathukanio itwe ndawo manai umuhimu wa bana salene kwikithia kila kindu cho ndeke sawa before kizobikia muhimi whether nicha pana sarini nitusiasia muno pala metwaumia embwe nimba miti ino yakwena nitwailile kwamba mana pala tuikuosa imbeu ondo bailina othe wabo dinene akuni amba weta kana kendo kila yu ando inge makaiye kweka na makakosea ndino bandi wake no avocado pe wau kwata miti ya avocado na umanete nengi balawo sikana imbe balawo umi ngiye anondo ila yewie kana avocado yewie timondo wewe kawenda ona tusamwetu mbato yenda ikata tuyenda ya itunda leu na baadhi nako ya itunda leu nibalikatu samutu tetu sio na tuitia uwau na kwa ndio selangi na ndio ndibana na banda ni kumea na ya mea kila hivi kabandu tafuti ile o muti wambe ya kuma usuni wa ulavi na mwingi bwa andalame okuwa miti kundu nasarene sio kitokolanya o mindo mbeu kila obala ala siona kwa ni bailete mindo mbeu sia mina kukaba tamba usikia kewoni kena ndawa kana disinfectant sikia kala mene tatu okay nondo akothambia na kuwa mbano wepo na penda ila twimba atuikete ndina ko muhimi no afail ko ya no thia thina ti wake thina ni waba na sarini bala kindu cha mbele muno mavina maingi ni bana isia kenondo kisa kwe mutondo weza kwekala okay wimba umanitio thina na sarini okay tulikile bakwa ni varieties sieba cia miti either matunda either miti o mboga kana chao ila wena sio bande ni wanasari na ila ni important kwa mama tukwa miti la mingi twinayo baba nela tu ya baba nasarini ni miti ya kunukula kwesua na weta kula kwesua ni weta ndeito masaku makueni ketui ukamba akuthea na Mombasa iyo ndetwe kwesua muno twenda customer situ mingi suma dena mas isio isu na iso tu ya mite ya suani mite ya suani nita masungwa maembe kongomanga epo simsia maembe mababai simsia mbozu mayo ala wambe na mo mayo me obo lakini mayo ni aimi alame na kiwo aimi alame na kiwo kwanza ya silanga kanondo boyi kanobe ndobe peusi weyo banda wetele mbuya la ikwende ndisia mayo yani ndisia mayo ndo mailete lakini kia mpata monopio
cha bata muno ni kwemba ni dise twina utuika wa mite ya swani. Okay. Utuika wa mite ya swani. Ila utona kusia ukethia sia itenesa ona kwesua. No na baiti na YouTube ni mikorosho. Ino itawa cashew nut. Ibanda onako. Cashew nut yuma disia Kilifi Mombasa. Lakini nundwa kila mune mbwe tuiweta cha opyobu wambe. Atalamu ni monie kana cashew nut. No sikenesa ko. Sikenesa ko na weta ko na weto kamba. Okay. Kula kubanda wa avocado, kula kubanda wa makandamia, kubanda wa kungumanga, kubanda wa masungwa, wanazo cashew nut no ibanduko. Okay. Na tuena muradi wa kunenga aimi. Kila muimi cashew nut mite ile akabande. Na tuyote ya tunenga namba ku nikenda twise kwatia tumane. Ondo yekite. Okay. Na tuena cashew nuts ba na ela nasarengi itu Masako na hiyo na cashew nuts. Lakini nikenda tumameka na tunawa no usio woka ukawo mitela ikwetete. Nono ndo ambia woimi na cashew nut. Ni walemba wewe muimi kuma mbene. Okay. Wa kwambia woimi na cashew nut. No ku akatoba ambe. Okay. Tunene yolwa hii. Pe indigenous kana metensi ndilo siako kwito na ingesi kwati siumete ndesianza nasari yethe siata kuenda na ku preserve sindula situ indigenous muno ela twaweta sindula situ indigenous metela ito ya emeako kana twethe emeako meti sumala maingi yotuke yotumia ta rootstock kana ta kindu cha oinde mei so indigenous nondo akwemba mei yayo ni mba ito na komesia mapina ma muthango la wiko na nito na komesia sio ala iko lakini ndi na usiao wa maputunda tuto membete usiao mwingi. Okay. Kwa mfano ni twemba na maembe maitwa la mako kuma ndoto kuyubika angemaita makitui ni maembe matona kumesa sua yako na mawoma ko kethia mayo kwatwa lakini maembe muene ala masiawa nimegwa mena ndimo no mena ndimbinge weyo kethia tieseo niboto ka tukamanda yembe zingi tukekia ukethia no yo tusia ya chao lakini bayambi muno twende totumia ila indigenous ona mapapai ningwenda neso neno bwa mapapai nuru mapapai tuikwata nasia mapapai tukitaika na mwita wa selection tukamupa na tuiso tu multiply na nzia langu so mutabia kwa nindo indigenous ni very important nondo tutena sio tuimkwatela ito rootstock ino ya tunene yolwa disease and pest control kanela wikukibuyoni umanage hata nikenda wisethia sina kwato ni mausi kathuka ni siende na kwetha itona kwetha sinsio sia kutwa kwembe yukwenda na utwika ula twendegwa baba ndina nasari itu iweti yetu na miaka miongo lia nana twabikie bandu weza kwethia twina utumi mwingi wa ndawa tatwe kwambia nundu tusomera tukamana undu twaile kuya mete itu ukalia mete itu twambia ndina na mwisi tawa propagator propagator bandu baimbwa na sua yako ya quality mindo wa quality imbeo kwa matuko manini bandu bazekale na mingi ukethia mithenele ni alikile na ne atwamiete baba twaete baba twina miti mingi ila tubanda nasia kana tukona thina miti itu kethia ndio kwa twaitu mindudu kila kingi wasisia batu nitunemba na mindo na mwito wa shade net na no ya regulate chao ya regulate mbebo weza kwethia ba yothi muno lakini ndo amete mete ya inge ba muno weza kwethia twina bata wa kwikala shade net twaunya na weza sisi mete mwana na mete mwana twambie kubetanga ndo othi wingi bie wethia baba ikala baito no me akendo kwa ndine akothoka kana ku regulate sindo hii itwese ndo tutama kusuvia mete itokethia ne yuma yenzeo mete tofauti mba yenda withio loko tofauti pe mete la wetu yete konusuani
ukethia ikala swani dikenda yekenesa pe miti inge tu yita komi unene nundu yenda kundu kuthithu. Okay. Ina nikenda tumine ni somo yebele usomete nene piulo wa nasari. Muno ni kindu kiu nimbiwe na weta kitawa kuongela lato. Ni somo ile nene usomete. Kuongela lato Lastly, utetheke tata ni uyono waku wa nasari. Wambiye utena kindu Jomo Kenyatta uyu utetheke tata. Chambe ni nengalite mite kundu kwingi kuma pa kuyuvika Mombasa ngana Kilifi ngana Taita Taveta na makambe tikila mnundu akwembwa miti lai manengete ni kitene sa. Okay. Na kwa ni mbityo niendene sake mundu na ukethia nila kwa to sindu syakwa cia uyana andu makwa na kutembea oila na banga kui. Lastly, mundu akenda kukwatia akuli lwa miti tofauti kana munene lwa mandu ma miti atona kukwata. Otoni muya kwa masiro ntawasila wa mbulu mala maingi mituko nimba baba na nimbe nina simu ila siawea na neongwenda mbomunenga ni anzi namba ya simu itawa 0710 78 73 75 kana 0 mwanza 10 mwanza 3 mwanza 5. Is it 0710 78 73 75 kana 0754 305544. Mutandao nitembea nesito itawa Macboss. Macboss na nayo no Gmail yakwa Macboss 59 Gmail usunisila. Okay. Usunisila wa mbulu. Na twina hall patu service sia ubundi sia ando. Okay. Twina hall rubundi sia twa bundi sia ando. Ikundi ni sioka. Twina ikundi ile ibangete ita namba kwa mbeya uya wa uimi. Ikoka toka ibundi sia. Nondo alamenda uya. Nimenda bwithia me ono twika. Okay. Na endi chapata muno. Ne muimi ailika uimine. Akemba wesi kendo kelo kuima. Ikamwete faida na ikiume ambe ni asua de nondo sua ne dinge. Okay. Twina sindu bingiro na banda itame ayuyu. Okay. Na niso twenda tukaufundi toka kwa kene kitoneka la keke itoneka kwenda na bala umite. Thank you so much. Aya. Muzaisiani mutongo TV ngwatanya mukamba nyeneta wa Steven Mwema atu ina silambolu ni watu nenga masomo meke bathukanio yulwa wimi waku ndu twana kuwailiana twa manabaki buyoni ne pasio muno kwa kishene wa get right nikenda ndi watu akwa mundane wisethe ya maundu maku ni maila muthio kilungu cha wase wa mwimi twithia nengi kondane kwa mwi.